Okweyongera kw'obutagasi bw'ensi aha bw'empinduka y'obwire nikireeta ekizibu kihango aha buhingi. Okweyongyera kw'okuhinga ebitookye nikirugirira aha butagasi okubura okwingana hamwe n'amaizi agari omu itaka. Ebitookye n'ekihingwa ky'amaani kandi nikiriisa abantu kandi abantu barikurenga 2.5 bakiihamu esente omu byaro hamwe n'etawuni ezeetoreire Uganda buri mwaka. Twine abahingi bakuhika 20,000 abahingi b'ebitookye omu gomboro yoona. Egomboro egi niyo gomboro mpango omu district ya Ntungamu, omu kugira omu mwanya muringwa narishi omu mwanya muhango. Ekyokureeberaho omuhingi omwe oworikushanga omuruka ogw'okushembayo noobaasa kutamburaho kilomita zikuhika 15 kuhika aha muhingi ow'ahandi wagyeragyeresa n'amagomboro agandi. Konka twine abahingi bari 20,000 n'okushuba mukakye. Kwonka okuhinga ebitookye nikyetaagisa enjura erikuyamba kuta obutagasi omu itaka okukiyamba kukura gye. Kwonka embeera y'obwire nk'ekyanda nikishiisha orutookye hamwe n'amagara gaabo abarikuganyirwamu. Ekizibu ky'okubanza tukagiraho oburwire obutukweta obwa kajunde. Nikyo kizibu ky'amaani ky'abahingi b'omu gomboro egi abakuhinga entookye. Ekizibu ekya kajunde niyo tukweta BBW, banana bacterial wilt. Kunuya ekakwata entookye nyingi munonga kandi yazikora kubi munonga. Of course banana bacterial wilt teine omubazi kureka neyenda obuyonjo konka n'obu bagyerezeho kubukora konka abantu kikababeera ekizibu ky'amaani munonga. Ekya kabiri twagiraho nangwa n'ekikooko n'obukooko tukweta nka nematodes nabwo nibakira kuvugana kihango. Then ngoma n'ensi erikumanywa nk'eine omushana mwingi nakyo n'ekizibu ky'amaani munonga. Ahakuba tugira kugira omushana mwingi ogw'okurugira kimwe nk'omu kwezi kwa Kataano kandi gugendera kimwe gwenda kukana n'okw'ikumi gumaraho amezi nk'ataano. So oshanga entookye nyingi zayomangatine munonga. Ebika by'ebitookye ebingi ebirikuhingwa omu matemba aga East Africa nibiba nibyetenga obutagasi bwingi bitu ahabw'ekyanda ebicweka 65 aharigana biremerwe okukora gye. Ebitookye byite bya buriijo mporogoma, mbwazirume, kibuzi, entaragaza na kitembe, enyeru yaba nerwara oburwire bw'endere, kikooko ninga oburwire oburkurya emizi ninga kajunde ekitookye nikibasa kugumaho kita. Nikimanyisa ngu omuhingi naba nayenda omutumba ogutarikuza kurwara ahabw'okuba torikuza kuteera kikata omutumba ninga okafuuhira emibazi egyo eine obubi bwabyo ah'itaka n'aha magara ga buriijo. So omurimo gwitu n'okureeba ngu twakora improvinga emitumba eyitu eya buriijo tukagigarura omu bahingi omu muringo ogw'okugira ngu terikurwara. So ekyo nitukikora muri Kawanda nitugyeta breeding mbwenu nk'okuzaarisa. Nituzaarisamu tukora ebitookye byite bya buriijo tubizaarisamu ebitookye ebindi ebitarikuza kurwara. So ebitookye ebitwine aha omu mwanya ogwo ogwa Ngoma omuri Ntungamo n'ebitookye ebitwakozire omuri Kawanda nibiruga omu nyamwonyo. Enyamwonyo eyite ya buriijo tukagizaarisamu enyamwonyo endiijo etarikurwara omu muringo ogw'okuzaara okwa buriijo. So ebitookye ebi tibirikurwara kikooko, ekikooko tikirikubuteganisa n'obwo obukooko obukweshushaniisa nk'eminyongorwa obukurya emizi ekakuukaho. Obukurya emizi ekuuka ekitookye kikuukayo n'enkonya oshanga emizi eyomere. Obwe nabwe tiburikuteganisa ebitookye ebi. Ebitookye ebi tukabikorera Kawanda omu banana program. Ministry ya Agriculture yabikoraho nitwe twabirabyo omu bahingi kandi twahika aha bwire bw'okutunga orusa rw'okubigarurira abahingi bakaba nibo bayeshariramu ekyeki ninkikunda ekiti ndikukikunda ninkirya kibonera nikikura kurungi nikiteera enkota mpango nungi
endere tuziri kurwara kandi ninguma nyine byo kurya. Nibahinga ebitoke bya burijo nka bya kibuzi, njagata, ebitoke mwene bitukweta ngo n'ebitoke by'abantu babire baturana bahinga ebyo butosha. Konka twinemu n'abantu narisha abahingi abakwinga ebitoke ebitwahirwe NARO, narisha ebitoke bitukweta nka hybrids. Nangwa bamwe amazina nabakira kubana bagira ngo n'ebitoke bikuruga kawanda. So n'abandi ushanga babyita ngo n'ebitoke bya NADS. Ebitoke ebyo hine byabanze kwijaho ibyabire by'ebitoke nke byemineke okubanzaho abantu babyakira bamwe babikunda konka abandi babanza okubirebaho nk'ebitoke bitine mineke nuziri konko bwa hati kandi babironda nabyo ngo babihinge tebiri kurebeka akuhati byina katare abo kugira ngo abantu babikora babishangire byine migasho munonga nano kubikora mu juice hamwe na nebindi. Na ubwa hatiya umwaka 2021 okwamwenda timu ya NARO ekija omugombo regi kandi yijana n'ebika bitanu by'ebitoke bisya kandi omu bahinja buyabire neronde kandi nanguturonda abahinji 20 kandi buri muhinji bamuhereze emitumbi igana konka y'ebika bitanu. Ubwa hati project eji nayo kureba ngo twaronda ebika by'ebitoke ebitarukuteganisibwa empinduka y'obwire kandi ebyine akatare akirireyo. Eki nikibasika ubwo turi kureba hambibo ezibari kucoka hamwe nezo ezirukundwa abantu abaryo mu kushubura ebitoke. Namwe neki kunkugerageranisa na emitumba eje baturetire eje ya hybrids narisheje bamwe bakweta ngo ne yakawanda yo ne shange yihanganira umushana munonga kusingana n'entoke ziriye zite zitwire twini. Namwe ni abahingi b'entoke bakugezaho ku appreciatinga munonga akuba umucyande cye cyhwireho tukageraho cyande cye cyhwireho kuba ari kureba entokezo ezi baresera ba NARO bashangazo nizirebeka imituma nerebeke kiri green munongana no mucyanda era bamuje inamani wageraje nsana n'imitumba eyito yanankane yaburijo. So ebyo twine varieties mushanju ezahereza ibworusa kurabo mu Ministry ya Agriculture kuzomba hinji ebitoke byo tukabirurizinga kuruga urusaruka ebyo cyo kubanza tukatunga urusa kurugo mu mwaka gwe 2009 2010 2010 mushanju na 2018 twine varieties mushanju eziryo mu bahinji kandi varieties ezo ziryo mu myanya yonormosti twino mu Albertine region mu area ya Rwenzori za Hoima Bunyangabu na Kabushenyi Shema tuzini Sinjiro Ntungamo tuzino mu central area za Nakaseke no mu east Mbare Bujiri tuzine na even in northern Uganda in Lango and Achori, and everywhere we have planted them they are disease resistant. So hati ahabwo kuba kurenga haburwire hariho nebizibe binde birukweyongeraho nko mushana tinaho mushana gutari hati abantu nibahinga entoke zifa habwo mushana abandi ebichori nibifa habwo mushana so mushana nagwe ni guteganisa konka ekihango munonga varieties ezitwine ezitwakozereze nyamonyo oburwira hibu kuba buri obwo kurya emizi n'enkonya n'endere urutoke tururukumara myaka eri kurenga hari 5 konka tukukozesa ebitoke byo bitu kandi ebirye nyamonyo erigiro mu nyamonyo urutoke nurugumaho ate entoke zabereza mara emyaka 5 emyaka 100 ukashanga abazeyi bakahinga urutoke abana barushangaho nabijukuru barushangaho niyo direction eje yituyo ntugarukamo. Okuchondoza okukozerwe ombiceka ebirya harutezyo orwo kuteganisibwe cyanda nkasemba bure isinjiro hamwe na ntungamo byenembibo ezicocere nkafiya 17 ezikubasa kumera ombwire bwe cyanda hate bitoke bitu byasya emyaka 13 mu bahinji konka abahinji ababyine ababibandize kubihinga na hatu bakibyine so tukiriyo ntubara nimpamya ngo ntuza ko mu myaka 100 no kweyongeramo. So hati activity eje twino muri ngoma
turebere ngo amwanya yone yitwabire bitoshe ebyo kubira kuterwa mushana bigumaho enyamonye nzindi kuteganisibwa ebitoke bitubiri kuteganisibwa mushana aha bwaki tubiri kurwara ni nkoko yino mwana atarireje yaterwa burwire buzima nateganisibwa so twasharamu kugira ngo ekigezo ekiri kuza kugeza ebitoke bikumanya ngo ubuzima nibigumira mushana no kubireto mu mwanya oguru kuteganisa omushana munonga guteganisibwa omushana munonga ande myanya ejo tucyuzingire myanya ebiri tugire sembabure kandi twijana no mu district yantungamo omwanya gwo kutwemeriremo so orutoki rurwasyaho emyezi wasyo mwaka n'emyezi tukarubyara omwaka gwa 8 2021 byatire omuhingi mukama w'orutoki yabirire Enyumaho ekitongore ekya National Agriculture Research Organization NARO kishohwize embibo ezicyokere nka Kabana 6H narishi M9 Naroban 3 narishi M25 Naroban 4 nari M27 hamwe na Naroban 5 nari M30 ezirukurugamo ebitoke ebirikurenga kilo 50 kandi ebyinamani okurwanisa obukoko hamwe n'endwara kuteganisa ebitoke ababihingire nibeyongera kuhangusya entoke zabo nibeyongera kuherezaho ba neighbors batahi babo abandi abahingi kandi kimwe aha kitoke kitwabanize kuhereza kitwabe ntweta M9 abahingi bakagihereza izine bakweta kiwangazi omuruganda kiwangazi nkimanyiso kuhangara so kumanyisa ngo cyo kitoke ko uri kukibyara ni kihangara kiri kufa endijo nebasa kwitwa ebikoko endijo nekuka habwo burwire konka emutumbo gwe nuguhangara so wahurira omuhingi we yachehereza izina nkimanyisa ngu ahiyaturra nacho yakisima yachete kiri kuhangara kandi hati eze varieties ezitwinezi tariho ntaniso omukurya ahagati yacho na kibuzi ninge ntaragaza ninge nyamonye endijo emirye neshana So the appreciation is great and it is continuing. So abahingi bagumane beyongera interacting na varieties ezo, they appreciate them even more. Ubwa hatiya abamwe niho babiri batanikire kusharura ibitoke ebi konka ecyamana munonga abahingi barukumanya ekitoke cyona cyamara kukura cyaba kiriye cyo kuribwa nikiba kina katari tine kitoke aho kukitwara okashanga kitine katari kandi ubwa hatiya abitoke byina katari kamana hakuba nobwa kubwa hatiya hate kitoke nikigura higuru yo mutwaro gumwe necweka kweyongera higuru kandi harona nabaguze bitoke mutwariye na kurugira hasayise ebitoke be baturetire abanaro abahinge cyo babasize kubisimaho no bibara bibatakatandikire kubiguza munonga nahabwa size omusize yabyo bimwe no ija kwija kubireba bitira umurundo gwo kubanza kunguka shange kitoke kiri cyango munonga because okukikuba kiri cyango munonga niho kigumanyisa ngo sentence kirije kugira kita kukuhereza I myself awutwine okanyukana wakagamba akutwine tukagiraho protein eyinkweta ka demonstration garden narishe protein yo kureberaho ahagomborora yabahingi bona ndikukira kubaretaho kugira ngo barebereho kandi babase kwegeraho konka hine bitoke bitwarireho so kanwa kagamba nanye ko muhingisa hine bitoke binarireho kandi nebinarireho na nabahingi bamwe kandi bakasima bakamanya ngo bitoke byo bibonire ejo nyangi manyisa ngo nibitekwa kugira katari konka babirebire na size yabyo kandi ubuzimazima bari iga kumanya ngo bamara kugira itoke zabo bakazirebereraje na nebitoke ebi nibyija kugira katari okuchondoza hamwe no kucenchera embibo ezitari kuteganisibwe cyanda nikija kuyamba ahakongera ahasente hamwe no kukanyisa ebyo kurya ombiceka ebiri kuteganisibwe cyanda naba ningerageranisa okurebera entoke kona no muringo gukire kwa no gushana icyo kureberaho okire kurebeka ngo tibyaza mu mwata okire kurebeka ngo wabihereza urwezo narishe fumbire narishe manure kandi ukire kubana ureba ngo ekintu cyamana munonga urutoke warwara akako uri kurwara rubika mizi hanze mwe no kurebera entoke kona ntwantuye nangukuze aha mutindo gumwe
konka ecyo mutano ekiruho ebitoke bye bari kureta ebitoke bimwe nibizara munonga nka emusante nezara munonga kweri kuzara munonga kwe kwa nezara munonga nereta nendere nyingi manchi manyisa ngu hine okor kumanojiyaho nojitema nayo neba neyongesereza nanka ne aha mwaro agor kubogizirota gor kuboyine mwene cyendebera cyentoke ni kimwe ntwena ngo abahingi bitu bagumye omuringo gumwe go kureberera entoke tugukuhinduka ezensya hamwe na naziriya mwene cyo tukagira ngo ko kuba no rebereze no hendeka munonga apana nango ahubwe nimbasa kugira ngo ko rukuboyine entoke za hybrids nare ebo bingi bakwete byakawanda ahubwe nkibasa kubecho ekikwanguhira munonga okukanyisoro toke munonga aha kubeji mpaha wawe nonda ku hatu watimba muhatiya haza kwaho isandi ibire njere kugwa no shwa no yame mitumbe nije yo kugirota yo kubyara kandi eje ntoke zeze ziteza ezenkuru ezakare no shanga zono basa kurindaho na season umuntu yakura muhate mitumba nabasa kurinda season ndijo konka hatiya ngafamu omwe nkorto cyo wa famu omwe no shanga rwaherize abantu bari kurenga abantu 15 om period eje inabani kugambera akwana nembyara yayo na nenkura no shubokura obutumbo obo buto tokuza kure mitumbe eje miringwa nguniyo tegerize mwene ejo nico karungi kari aha mitumbe eji emisiyeje yibaturetire ekitoke eki ni mporogoma nemwe aha varieties eziri kuteganisibwa mushana munonga kweri kuterwa mushana ni kweri kuruga yetyo endere nizesika aha mutwe ziba nka rosette plants kandi ekitoke nacyo noreba kucyahagama kityo mu mutwe cyaruga yoje in fact mu bwiro bwingi nikiterana harubajo shanga cyarigira hagati yo mutumba. So this is a typical example of nanka ekitoke ekiteganisibwa mushana, and this variety is mporogoma ni yemwe etukozesa nka control yo kurebera kandi warebe hatebye bindi nibabirigire yoje. Embibo ezicyokere zishangerwengu nizibasa kumera ombwire bw'ecyanda bwanyuma yo kuzigezesa omwitaka eritari kushana kandi zikozere cyango aha kwongera omukwinga kwa rutoke omucyanga okukoresa gitaka kandi zimazerwe okuhinguzibwa omisiri 20 eyabahingi. Twaba tuine enyamonyo etaruku kwihwaho kikoko etaruku kwihwaho burwire etaru kwitwa mushana omuhingi nabaine byo kuri nambemo. Ekya kabiri emitumbeji timitumba yonka tindere zonka buri kimwe cyona ha mutumbogo nkwati nko mutumbogo go kugureba gwine hondere nizika omundere 16 enderezo nizirga musente hati turiyo hino abamburize bakunsha bangu ntwenda variety y'ebitoke eturu kubasa kusharaho endere ezo ku packaginga fruits and vegetables omukatare tutarukushangiza kavera. Izo varieties tuzine nka breeding program konkeze endere zaziriho ni unko muhingi no zitunda no hamwe sente aboko bambenda kuguza za biringanya zabo ninga vegetables ezindo mukatare omwagwa kavera. Ekitongore ekya National Agriculture Research Organization NARO kiyambereho omukwongera omutindo omukuhinga orutoke hamwe n'omukubishubura omwihanga. Ekitongore kiri kukora aha bitoke ekiri kwetwa banana program turi stationed Kawanda Research Institute kandi omurimo gwitu tukora aha bitoke byihanga. Aha bwenshi ntukora aha bitoke ahabwo kuba ebitoke nke ekyo kurya ekyo muntu waburijo nkitungo kuteganisibwa kino kuteganisibwa ko endwara zikuretera endere zayoma ariho oburwire obukuretera endere za shanke zababuka abahingi ntugeta akajunde ekikureta endere zayoma zitakakuzire n'uburwire nubaretwa obukoko n'obwekika ekyo ruhumbwe nubaretere endere zayoma zikirinto ekitoke cyaburendere kandi kibura kukura
Oburwire obundi obuturi kurwanisa n'obukoko bibiri. Bimwe ekikooko ekyaburije kituri kumanya ekyomunwa, ekikooko ekikurya enkonya, kandi hariho obukoko obundi nibwenda kushana nibweshanisa nk'otunyongorwa kwonka nitukye munonga tuturi kubureeba n'amaisho, nitubureebera omu byoma ebi turikweta microscope. Obundi oburwire obuturi kurwanisa n'oburwire oburi kukwata ebitookye ebituri kurya nk'eminekye ninga ebiri kwokibwa nka gonje, bogoya na kabaragara. Obwo burwire abahingi nitubweta toduura. Toduura neretera ekitookye endeere zaba yero, kabaragara, bogoya na gonje. Aho oburwire obwo bukuba buri omu itaka, ati ahi bukuba buri kabaragara tekubasa kuzaho ninga gonje kwonka ebitookye by'enyamonyo byo nibizaho nobihinga noyihamu norya. Hati nitukora aha bitookye ebyo omu miringo ebiri. Ekihango munonga ekituri kubanzaho n'okugira ngu omuhingi aba aine ebyokurya. Kurabira omu program eya National Banana Research, ekirumu negumizamu okutaho emisiri ey'abahingi okwegyeramu omu ihanga ryona, kwongyera aha bukoryo obw'okuyamba abo abarikuhinga orutookye hamwe n'abo abarikwongyera omutindo omu bitookye ebyo. Ensigo eziitu zitakabura zikahwaho ahabw'okuba ziinemu ekirungi eki ekirimu nk'okwokureeba ekitookye okukinura. Egyo n'obutafaara oburi omu nyamonyo yitu eya buriijo. Nikibasa kuba kiri kurwara endwara konka okunura kwakyo n'akatafaara akarimu ak'otakubasa kugira ngu noonaga. So okuboneza ebyebi ebyine okuryibwa kurungi, kubiboneza ngu bitakarwara, tikiri kumanyisa ngu tubinagire. Okubibiika kwabyo tubyine omu mwanya ogwa Mbarara aha research station ya stock farm. Which was formerly called the stock farm, the Mbarara Zonal Agricultural Research. We have a very big germplasm there, yebitookye. So enyamonyo zona, buri variety yona y'enyamonyo tugiine omu mwanya ogwe. Niyo tukugipreservinga tutyo. So twaba nitwenda kugira ngu ntwenda kuimprovinga entaragaza, twenda kuronda embururu, ntwenda kuronda enyeru, ninga ntuba tugiineyo, ntuba niyo twarondayo kandi tugenda gikozesa. Konkana n'abahingi kugira ngu twineze nanka varieties ensya, omuhingi yaba nabasa kumaintaininga varieties ezo nazimaintaininga. The only difference is that niziribwe ekikooko. Omu district eya Ntungamo ekigendererwa n'okuheereza abahingi embibo ezitarikuteganisibwa omushana, kandi eki kirimu nikigenda gye omu maisho kandi abahingi abamwe batandikire kusharuura hamwe n'okuroza aha bitookye ebyo eby'embibo zicookire. Ebitookye nasharuireho kandi nabiriireho omu miringo yoona. Kandi waba nookirya nangwa nantakugambire ngu nikyekyo tokakimanya ahabw'okuba hariho ntandikiro yoona n'ekitookye kyaitu ekya buriijo. Ahabw'okuba nkakyosyaho nakirya nashanga hatariho ntandikiro. Nakiteekaho empogoro narya nabwe nashanga kitiine eshonga. Nateekaho omubumba nashanga kiboniire. Nangwa nateekaho n'akatogo tikyagira ntandikiro yoona. Shana omuntu yakugambira ati nikyo nateeka. Kwonka naba ntakugambire tokakimanya. Ebitookye mazire emyaka nka 7 enyuma nimbihinga, konka nk'omu mwaka gumwe n'amezi nka 8 tutungireho emitumba misyegi erikuruga Kawanda kutandikana tukagibyara okwa 2011. Konka nindeebaho empinduka mpango munonga ahabw'okuba emitumba egi negumira embeera zoona. Omushana tariho mpinduka n'omunjura. Kandi neteera ebitookye bihango munonga by'okubanza. Ahabw'okuba waaba nooreeba nk'orutookye oru, obundi omuntu yatakugambire ngu nibyo by'okubanza tokakikiriza. Ebitookye bihango munonga. Ninteekateeka nyowe nk'omuhingi kugira ngu kunakuba nimbona akatare kahango munonga omu biro by'omu maisho nibasa kundugiramu esente nyingi munonga
abo kuba nintekateka ngo bunde birakurateho bibasa kandi kuba bihango munonga kukirebe bibandize. Ekitongore ekya NARO nikyenda abantu abamwe hamwe n'abahingi okwakira embebensya ezikyokere okubasa kwongyera omutindo mu ntooke zaabo. Ebitoke buri hamwe hona nibirwara. Aho rashange ebitoke bitarwire umuhingi nanabirebera. Ninka abana tokugira tomukeya nankati turwara. Numba mutakurwara ida numba nimuryaje nimwerebereraje abo kuba ibyo kurya n'umubazi. Wano yerebereraje uri kuryaje uryo muyonjo hariho ndware zo takurwara. Kandi hariho noja kushanga urutoke rundi rurwire ruhwireyo na neighbor nangwa neighbor hari konko ubwo rutoke rwende urebukaje ubwo ruyande urebuka kubihabwaci. Uriya tarufireho taruhire cyo kurya tarwarire tiyarugogora tiyarohamizi emitumba netekwa kurwara. So hariho mitumba ogutari kurwara kwiyaho nendebera. Muganda keshongwe yajangwe kitoke kifansarira. Now, so what that means is that these varieties can be grown anywhere in Uganda. In fact, we are going to Karamoja with these varieties because it's very dry. Omukukoresa embebezi omuhingi nasharura ebitoke by'omutindo ebyinamani agwo kurwanisa obukoko hamwe n'endwara z'ebitoke kandi ebyina katare.